Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri Uganda ryatangaje ko umunyamategeko w'inararibonye muri Kinyamarita Karuwe bujijwe kwinjira muri Uganda ubwo yaraje gukurikirana urubanza rurebana n'ifungwa rwatanze ingwate rwa mugenzi we Elias Lukwago. Iri shyirahamwe Uganda Society ryavuze ko igikorwa giteye impungenge ku bijyanye no kubariza amategeko, uburenganzira bw'abunganizi mu mategeko n'ubwisanzure bw'ubutabera. Karuwe asanzwe ari umunyamategeko wafasha mu rubanza rw'umunyapolitiki urwanya ubutegetsi bwa Uganda Dr. Kizza Besigye, kandi amaze yagaragaza impungenge ku ifatwa n'ifungwa rya Lukwago ndetse n'icyo yise gusubira inyuma kwiyubarizwa ry'amategeko muri Uganda. Mu nyandiko yagejeje ku bayobozi bakuru b'ubutabera bwa Uganda yasabye ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo ubucamanza n'abunganizi mu mategeko bakore akazi kabo nta bwoba cyangwa se iterabwoba. Lukwago yatawe muri yombi muri uku kwezi kwa gatandatu ashinjwa kutamenyekanisha ibikorwa bifitanye isano n'umugambanyi ku gihugu. Ibirego yahakanye mu rukiko. Ifatwa rye ryateje impaka no kutumvikana hagati y'abarwanya ubutegetsi, abanyamategeko n'inzego za leta. Ikinyamakuru Daily Monitor cyatangaje ko Marita Karua yari kumwe na perezida w'ishyirahamwe ry'abanyamategeko ba Kenya, ariko uwe ngo yemerewe kwinjira mu gihugu Karua baramwangira. Ishyirahamwe ry'abanyamategeko rya Uganda ryavuze ko ryababajwe n'ibyakozwe n'urwego rushinzwe kwinjira n'abasohoka kuko hatatangajwe impamvu Marita Karua atemerewe kwinjira muri Uganda. Uyu munyamategeko w'umunyapolitiki wo muri Kenya asanzwe ufatanya na Elias Lukwago kunganira Dr. Kizza Besigye. Nkiri muri Uganda bambwira ko ikiganiro kuri telefone hagati ya Major General Kahinda Otafire kuri ubu wagizwe minisitiri w'amazi n'ibidukikije na Ambasaderi wa Uganda mu muryango w'ibihugu by'i Burayi Miriam Mbaraka, cyerekana ko ubutumwa mugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muzikene rwo bakunze gushyira ku mbuga nkoranyambaga bumaze kuba kasamutwe ku diplomate ba Uganda bashaka guhagarika kurengwa n'ibihugu by'i Burayi nyuma y'amatora rusange yabaye muri uyu mwaka turimo. Ikinyamakuru Chimp Report cyavuze ko ari inyandiko mvugo kidashobora kugenzura umwimerere wayo mu bwisanzure, isa nkaho igaragaza ikiganiro cyabaye hagati y'abayobozi bombi igihe umuyobozi w'ishyaka NUP Robert Kyagulanyi Sentamu uzwi cyane ku izina rya Bobi Wine yaburaga mu gihe amakuru yavuga ko inzego z'umutekano ziri guhiga abayobozi b'abarwanya ubutegetsi n'ababashyigikiye. Muri icyo gihe Uganda yari ikomeje gukurikiranwa n'abayobozi b'i Burayi kubera ibirego byo kudatanga ubwisanzure muri politiki, guta muri yombi binyuranyije n'amategeko ndetse no kwibasira abayoboke b'abarwanya ubutegetsi byabaye nyuma y'amatora. Nk'uko iki kiganiro cyahise ahagaragara kibigaragaza, Ambasaderi Black yari amaze kugira inama n'abagize inteko ishinga amategeko y'u Burayi mu gihe Kampala yashakaga kugabanya igitutu cy'abanyaburayi no kubahumuriza ku bibazo byari muri Uganda. Black yarabumvikana agira ati turagerageza kurengera igihugu cyacu n'amaboko yacu, amenyo n'inzara ibyo dufite byose ku bijyanye n'icyemezo cy'inteko ishinga amategeko y'u Burayi. Akomeza agira ati twari kumwe n'inteko ishinga amategeko y'u Burayi, ikibazo cyari gihangayikishije abadepite b'u Burayi nk'uko bigaragara mu kiganiro no kumenya aho Bobi Wine yari aherereye n'uko amerewe nyuma yo kubura nyuma y'amatora. Birumvikana ko ikibazo ari Bobi Wine hanini ni umuntu ushakishwa. Black yabazaga Otafire mu kumusubiza ati ntabwo ari umuntu ushakishwa. Black ngo amera nk'uyiruhukije nyuma yo kumva icyo gisubizo. Black atuye we yandabizi, nshimishijwe no kubivuga kuko ngiye kubitangaza ku mugaragaro. Icyakora iserekana ibisa nk'impamvu ikomeye y'urujijo mu badepite b'u Burayi. Ati urashaka kumva icyo mivugaho? Kanya yari namaze kubivuga, ariko navuga nti reka menye ko ari byo neza kuko nzi ko ari tweet zimwe zavuze bitandukanye. Nubwo Black atavuga neza izo tweet, aya magambo asa nkaho yerekeza kuri tweet zitavugaho rumwe za Jean Muzikene Rugaba wakunze gutangaza ibintu ku mbuga kuri Bobi Wine byatumye amahanga arushaho guhanga amaso Uganda. Mu minsi yakurikiye kongera gutorwa kwa Perezida Museveni, Muhozi yashyize ahagaragara ubutumwa butandukanye kuri X buvuga ko Bobi Wine ari umuterabwoba, amuha igihe ntarengwa cyo kwitanga kandi amubwira ko azafatwa nk'umuntu utubaha amategeko naramuka ananiwe kubikora. Mu yindi post Muhozi yavuze ko abashinzwe umutekano bishe abantu benshi bivuga ko bashyigikiye NUP na Bobi Wine kandi ko ngo ari gusenga ngo Bobi Wine nawe abe ari uzakurikira. Ikiganiro hagati ya Black na Otafire cyerekana ko izo post za Muhozi zagiye zitambika umuhate wa diplomate ba Uganda bashaka kwizeza abadiplomate bo mu Burayi ko Bobi Wine adashakishwa na leta. Otafire nawe yemeye ko izo post zigenda ziba ikibazo kuri diplomasi y'igihugu cya Uganda. Otafire yarumvikana agira ati nitwite ziri kudutera ibibazo, mbere yo kongera ati ni nko guha inzoga umugabo ushonje. Yashimangiye ko izo tweet zemeza ibyo Bobi avuga ko ari umuntu ushakishwa. Aya magambo yerekana gucika intege kuri bamwe mu bayobozi bakuru kubera ingaruka z'izo post ku isura mpuzamahanga ya Uganda mu gihe abadiplomate bahangana no kurengwa kuyongera mu mirwa mikuru y'u Burayi. Black yaravuga ko yashaka kugeza ibisobanuro bya Otafire ku badepite bo mu Burayi, ati niba dushobora kubitangaza ubu azabimenyesha abandi badepite bo mu Burayi bavuga ko ibyari ukuri. Ikiganiro kandi kigaragaza impungenge ku bayobozi ba Uganda ku bijyanye n'ijambo Bobi Wine agenda agira mu mutwe wa politiki yo mu Burayi. Black ati ntekereza ko dukora neza hamwe n'inteko ishinga amategeko y'u Burayi. Ati buri gihe bidutera ibibazo byinshi kuko afite ijambo rikomeye mu nteko ishinga amategeko y'u Burayi kandi ntabwo ari byiza. Otafire arabyemeza akavuga ko abayobozi ba Uganda bahoraga basabwa gusubiza ibibazo bituruka ku mpungenge zizamurwa n'u Burayi. Ati tugomba buri munsi guhangana n'ibi, nitwusanga tugomba gusubiza ibi. Iki kiganiro kigaragaza intambara diplomate ba Uganda babamo batanga ibisobanuro ku bibazo bya politiki mu gihugu cya Uganda mu gihe inzego z'i Burayi zigenda zirushaho gukurikiranira hafi ihangana hagati ya guverinoma ndetse n'abarwanya
ubutegetsi. Naho umunyapolitiki w'inararibonye n'umunyamategeko Fred Mukasambide yavuze ibyo yise inkuru nyakuri yatumye Kizza Besigye ava ku cyiciro gikuru cy'ishyaka FDC na Jana Nkumbi nyuma akajya gukorera politiki Katonga. Mbide yavuze ko amakuru yabwiwe na Besigye ubwe mu nama ya 2015 yari yitabiriwe hamwe na Nobati Mao. Muri iyo nama babaje Besigye impamvu nyakuri yatumye ava na Jana Nkumbi akajya gukorera i Katonga. Nk'uko Mbide bivuga, Besigye yabanje guseka cyane hanyuma abasobanurira ibyabereye mu nama y'ubuyobozi bukuru bwa FDC. Muri iyo nama umwe mu bayobozi yarahagurutse avuga ko atashobora gukomeza ibiganiro hari umuntu wari umaze kujya muri State House atabanje gusobanura impamvu yagiyeyo n'icyo yaragiye gukorayo. Nyuma y'ayo magambo icyumba cyose cyaruciye kirarumira. Hanyuma uwo muntu ubwo arahaguruka avuga ko ari waragiye mu biro bya Perezida Museveni yasobanuye ko yaragiye kuganira na Perezida Museveni ku kibazo cy'ikiraro cyo mu gace yarahagarariye kandi ko yari yamenyesheje umuyobozi w'ishyaka mbere yo kugenda. Uwo muyobozi yakomeje avuga ko nyuma yo kuganira na Perezida Museveni yamujyanye mu kindi cyumba kinini kugira ngo amwereke bamwe mu nshuti ze. Agezemo ngo yasanze abantu benshi barimo n'abari muri iyo nama ya FDC. Ibyo byatangaje benshi kandi bitera urwenya muri iyo nama. Mbide yavuze ko Besigye yamubwiye ko icyo gihe ari bwo yatangiye kubona ibintu mu bundi buryo. Yaje kumva ko bamwe bakoranaga batari bafite umurongo umwe wa politiki nawe, nicyo cyatumye Avina Jana Nkumbi ajya gukorera i Katonga aho yifuza gukorana n'abantu yumvaga basobanukiwe neza ibyo yashakaga kugeraho muri politiki ya opozisiyo. Nk'uko Mbide bivuga, Besigye yabonaga ko ibyabaye muri iyo nama byamweretse ko harakeneye urubuga rwa politiki rutandukanye ndetse n'itsinda rihuje ibitekerezo ku buryo bwo kurwanya ubutegetsi. Ibi ngo ni bimwe mu byagize uruhare rukomeye mu gutandukana kw'amatsinda ya Jana Nkumbi ndetse na Katonga Road muri FDC. Naranganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Mbanitswe umutwe wa twirwana wemeje ko urujyaho na FCM turabirukanye iry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo mu gace ka Gakenke gaherereye mu misozi miremire ya Fizi ni mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Amakuru y'insinzi yemejwe na Colonel Rugabo Fidel ukunze kugaragara cyane asobanura uko urugamba rwo mu misozi miremire rwifashe. Rugabo yanditse ku rubuga rwa X ati Gakenke cyane cyane hazwi nko kwa Rutaganda umusozi wa Sinayi habohowe ingabo z'Abarundi FDLR FARDC n'abafatanya batataniye mu nzira zirindwi. Uyu musirikare yunzemo ko MLDP twirwana izakomeza kwirwana no kurinda abaturage. Inashimangira ko urugamba rukomeje. Gakenke yafashwe nyuma y'uko ku cyumweru ingabo za leta zagereje ibitero byo kwisubiza uduce zari zatakaje mu mpera z'icyumweru gishize. Andi makuru kandi avuga ko twirwaneho yaba yanafashe Mikenke nubwo uwo mutwe utaremeza ayo makuru ku mugaragaro. Utu duce turiyongera ku twa Buhimba, Irundu, kwa Harera na Ruhina Mavi, uduce ingabo za leta zagenzuraga mbere yo kugerageza gufata santere ya Minembwe. Amakuru ariko kandi aravuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zakoze ihinduranya ry'ingabo mu buryo bwa gisirikare mu misozi miremire ya Minembwe. Nyuma yo kuriro ry'inyeshyamba na twirwaneho Leta itabara n'Ventura ryongeye kwigarura ibinjiro byinshi by'ingenzi nyuma y'iminsi myinshi y'imirwano ikaze muri ako gace nk'uko amakuru aturuka mu gisirikare n'abaturage muri ako gace abitangaza. Ikinyamakuru Chimp Report cyo muri Uganda cyavuze ko amakuru aturuka mu gisirikare yavuze ko bamwe mu basirikare ba leta berekeje i Karenge mu gihe abandi bongeye kwisuganyiriza i Gakenge mu rwego rwo gukomeza imirongo y'ubwirinzi kubungabunga ubushobozi bwo kurwana no kurinda abasivile mbere y'ibindi bikorwa bya gisirikare bizakurikira. Abayobozi kandi bahakanye amakuru yakwirakwizwa ku nkoranyambaga avuga ko umusirikare wa FARDC uzi ku izina rya Colonel Bahati yafashwe miri n'izo nyeshyamba. Bakomeje bahakana amakuru yavuga ko Colonel Michel Apoko Bangara uyobora urwego rw'ibikorwa bya gisirikare mu Kivu y'Amajyepfo yaba yarishwe cyangwa se yarakomeretse. Amakuru aturuka mu ngabo za leta ya Kongo aravuga ko Colonel Michel Apoko Bangara ari muzima kandi afite ubuzima bwiza. Imirwano iheruka yongeye kugaragaza ko umutekano muri Kivu y'Amajyepfo ukomeje kuba muke kandi woroshye guhungabana, aho ingabo za leta zikomeje kurwanya imitwe myinshi yitwaje intwaro mu rwego rw'amakimbirane yagutse arimo n'inyeshyamba za M23. Leta ya Kongo ivuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda, ibirego Kigali ikomeza guhakana. Nubwo habayeho imirwano ya vuba, amakuru yatangaje ku cyumweru avuga ko mu Minembwe hari ituze rigereranije. Perezida w'Urundi Evariste Ndayishimiye ariko kandi ategerejwe kugira i Kinshasa muri Kongo Kinshasa kuri uyu wa mbere mu ruzinduko rw'iminsi ibiri nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Perezida wa Kongo binyuze ku rubuga rwa X. Biteganyijwe ko azabona na mugenzi we Felix Tshisekedi kugira ngo baganire ku bibazo bihuriweho n'ibihugu byombi birimo ikibazo cy'umutekano muke ndetse n'icyorezo cya Ebola gikomeje kwibasira uburasirazuba bwa Kongo. Ku bijyanye na Ebola, icyo cyorezo gikomeje gutera impungenge ibihugu bituranye na Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga mu gihe abantu barenga 1000 bamaze kwemezwa ko banduye mu ntara za Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Urundi na Kongo kandi bisanzwe bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu rwego rw'umutekano. Hashingiwe kuri ayo masezerano, Urundi bwohereje ingabo zabwo mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo zifatanye n'ingabo za leta ya Kongo mu kurwanya umutwe witwaje intwaro M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'impuguke z'umuryango w'abibumbye zivuga ko umutwe ushyigikiwe n'u Rwanda ariko u Rwanda rurabihakana rukavuga ko rwafashe gusa ingamba zo kurinda umutekano warwo. Ibiro bya Perezida wa Kongo byatangaje ko Tshisekedi azajya ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njiri International Airport kwakira Perezida Evariste Ndayishimiye usanzwe ari Perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri kino gihe mbere y'uko bombi bagirana ibiganiro byihariye. Naho abepiskopi bagize inama y'abepiskopi muri Kongo Kinshasa bagaragaje ko badashyigikiye umugambi wa Perezida Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga musaba kudatatira Indahiro ye. Senko mu itangazo yasohoye nyuma y'inama idasanzwe abereye Kinshasa ku itariki 18 kugeza ku itariki 20
Museveni yavuze ko Kongo Kinshasa iri mu bihe bikomeye kuko ikomeje guhura n'intambara, umutekano muke n'ibibazo bya politike. Abasenyeri bavuze ko impaka kwindura y'itegeko nshinga rya 2006 zije mu gihe igihugu kigikeneye kwibanda ku gukemura ibibazo by'umutekano n'ubukene, bashimangira ko kurihindura bitari mu byihutirwa. Bati nta mpamvu ntibyihutirwa ndetse nta n'inyungu tubona mu guhindura itegeko nshinga. Ikihutirwa kuri Kongo Kinshasa ni amahoro, imibereho myiza y'abaturage, ubumwe n'ubwiyunge bw'igihugu. Senko yavuze ko ari impungenge ko impinduka mu itegeko nshinga zishobora kuba zigamije guha amahirwe indi manda Perezida Tshisekedi, n'ubwo ubutegetsi bwe bwagiye buvuga ko impinduka zigamije kuvugurura imikorere y'igihugu. Abepiskopi baburiye ko guhindura itegeko nshingiro ry'igihugu bishobora kugaragara nko guhatira ibintu bishobora guteza amakimbirane akomeye. Bavuze bati ibikorwa byo guhatira impinduka muri iyi nzira bishobora kugira ingaruka zikomeye zirimo no kubyutsa indi ntambara y'abenegihugu. Basabye Tshisekedi kubahiriza indahiro. Senko mu itangazo ryo yasabye Perezida wa Kongo Kinshasa kubahiriza indahiro yarahiye imbere y'Imana n'abaturage yo kurinda no kubahiriza itegeko nshinga y'igihugu. Ite kubigenza ukundi byashyira ku mutwaro we inshingano z'amateka n'iz'umuntu ku giti cye. Abasenyeri kandi basabye abaturage gukomeza kuba maso no kurwanya mu buryo bw'amahoro ibikorwa byose bishobora guhungabanya ibice by'itegeko nshinga birinzwe. Senko yagaragaje ko Kongo ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano cyane cyane muri Burasirazuba bw'igihugu. Ivuga ko intambara ikomeje mu bice bya Kivu ruguru na Kivu Amajyepfo, aho umutwe wa M23 ukomeje kugenzura uduce tumwe na tumwe mu gihe abaturage bakomeje guhura n'impfu n'ubuhunzi. Yagaragaje kandi ko imitwe yitwaje intwari ikomeje ibikorwa by'ubwicanyi muri Ituri no mu bindi bice bya Kivu ruguru. Ishimangira ko ibiganiro ari byo byafasha Kongo gukemura ibibazo irimo. Ibitero bya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo kuva ku wa 4 no ku wa 5 byakomeje guhitana ubuzima bw'inzirakarengane iminembwe mu teritwari ya Fizi, aho ni muri Kivu Amajyepfo. Ni nako byangiza imitungo yo mu gihe isi yose ikomeje kurebera ibyo bamwe bemeza ko ari ibikorwa bigamije gutsemba abanyamurenge. Itangazo ryahise agaragara mu Museveni bivuga ko ku wa 4 ku itariki ya 18 hagati ya saa 9 na saa 5 z'ijoro iro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kongo zagabye igitero ku gace gatoya cyane ka Bweru, gisenya ingo nyinshi kandi gihitana abaturage b'inzirakarengane 3. Igitero kandi ngo cyakomerekeje 6, abakomeretse kuri ubu bakaba bitabwaho ku kigo nderabuzima cya Bweru. Iri tangazo bivuga ko ku wa 5 tariki ya 19 guhera saa 12 za mu gitondo iryo ry'ingabo ryakarije umurego ku bitero by'indege, byongera ku bitero bikomeje gukorwa ku butaka byibasiye ibice bitoye cyane bya Irundu ndetse no mu nkengero zaho. FCM turiko bivuga ko ibyo bitero byibasiye Irundu bikomeje mu gihe kirenga icyumweru nta nkomyi, bituma abaturage basibiye binjira mu byo gukenera ubutabazi ku buryo butigeze bubaho. Iyo ry'ingabo zirwana ku bandi Leta ya Kongo ku wa 5 ariko ngo ryahuriye n'uruva gusenya mu duce bikikije santere ya Minembwe, biba ngombwa ko zisubira inyuma. Izi ngabo zirangajwe imbere n'imitwe idasanzwe irimo Hibu ndetse na Seripa Noire zari zasatira Minembwe ku buryo zaburaga ibimetero bigera kuri 5 gusa ngo zinjire muri kariya gace gatuye n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ku wa 4 FARDC biciye muri Leta na Rigani Mbuyi Kalonji uvugira ibikorwa byabo bya gisirikare muri Kivu Amajyepfo, yigambye ko ingabo zabo n'abazifasha ku rugamba barimo Wazalendo, Abarundi na FDLR bafashe Minembwe. Amakuru agira mu kinyamakuru Bwiza cyo mu Rwanda yemeza ko ku wa 5 FARDC n'abambari bayo basubijwe inyuma n'imitwe batwirwanaho na FCM23 nyuma yo kubona umusada w'ingabo zaturutse Goma. Mu ijoro ryo ku wa 4 agana saa 9 nibwo umusada wageze muri kiriya gice cyo mu misozi miremire ya Uvira ndetse na Fizi, mbere y'uko FCM23 natwirwanaho birukana mu bice birimo Irundu, Bidegu, Gakenke no ku musozi w'ingenzi wa Ruhinamavi. Colonel Fidel Rugaba uvugira ibikorwa bya gisirikare byatwirwanaho muri iki gihe ku wa 5 yamirije ikinyamakuru Bwiza ko ingabo za Kinshasa nyuma yo kubitwa zikambuka umugezi wa Rwiko zerekeje ahitwa Mutunda. Ati Ruhinamavi twari tumaze iminsi 3 tuyirwanaho tukabasubiza inyuma no bakadusubiza inyuma, ariko bari bagiye kumara hafi iminsi iyo bafashe ku gasozi. Rero ntibarekeye ngo bakomeje kugana imbere bafate nabo bita Irundu, niho twari tumaze iminsi turwanira no kuvuga kubyo kwirukana ingabo zireta. Yaravuze ati bibaye muri iki gitondo bari bageze ku kilometero 5 na santere ya Minembwe. Mu ijoro ryakeye niho Bahibu bahageze babasha gufata gasozi kitwa Buhimba, ariko twabyutse dushyira ku murongo ingabo zacu uyu munsi igihe cya saa 4 twabaje gukubita umwanzi tumukura muri ibyo bice, tumukura kwa Buhimba, tumukura kwa Harera, tumukura muri Ruhinamavi, tumukura muri Bidegu. Umwanzi wese twaba tumaze kumwambutsa Rwiko yerekeza mu bindiro bye bya mbere ho bita za Mutunda. Rugabo yunzemo ko muri ya mirwano hanafatiyemo ingabo nyinshi zo ku ruhande rwa Leta zirimo FARDC, Wazalendo n'iz'Abarundi. Bwiza yamenye ko mu bafashwe harimo abasirikare bo mu mutwe wa Hibu barenga 30 ndetse n'abacancu b'abazungu 8, mu gihe Leta ya Kongo yakusanije ingabo za FARDC, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi n'andi matsinda yishyigikiye kugira ngo igarure uduce twinshi mu Kivu Amajyepfo. Minembwe yakomeje kuba imwe mu mbogamizi zikomeye, nubwo habaye ibitero byinshi na operasiyo za gisirikare. Iyo rishyiki ubutegetsi bwa Kongo niyo baje kugenzura Burundi agace ko mu misozi miremire ya Fizi, aho twirwanaho n'abafatanije bakomeje kurwanira. Minembwe ifite agaciro gakomeye ku rwego rwa gisirikare. Ugenzura imisozi miremire ya Minembwe abafite ubushobozi bwo gukurikirana ibikorwa bibera hagati ya Fizi, Uvira na Mwenga. Niyo mpamvu impande zombi zibona nk'ahantu hadakwiye gutakara ugenzura iyo misozi yo mu bibaye no kuyigenzura. Kimwe mu bibazo bikomeye ni imiterere y'ubutaka. Minembwe iri mu misozi miremire ifite amayira make kandi atoroshye kunyuramo. Ibyo bituma kugemura ibikoresho, amasasu n'ibibwa ku rugamba biba ikibazo gikomeye. Niyo rya Leta rigabye igitero kurinda ibyo ryafashe no gukomeza gutanga ubufasha ku ngabo ziri ku rugamba biba
bigoye kurushaho. Abakurikira hafi iki kibazo bavuga ko iyi miterere yatumye impande zihanganye zishobora guhinduranya ibirindiro kenshi nta ruhande rubasha kugira igenzura rirambye. Indi mpamvu ikomeye nuko abarwanyi batwirwana bamaze imyaka myinshi bakurira muri ako gace bazi neza imisozi, amayira n'ahantu hashobora gukoreshwa mu kwihisha cyangwa se gutungura umwanzi. Mu mirwano yabaye mu minsi yashize impande zitandukanye zatangaje ko habaye imirwano ikaze muri Gakenke, Mikenke, Irundu, Ruhinamavi, Bidegu na Karongi, aho twirwana yakomeje kurwanira ibirindiro byayo. FARDC, Wazalendo n'ingabo z'ubundi na FDLR, abacancuro n'andi matsinda n'abaguriye bakorera ku buyobozi bumwe kandi bufite amabwiriza ahuriweho guhuza ibikorwa hagati y'abo mashami bituma akenshi habamo ibibazo. Iyo hari ingabo zifite imiterere itandukanye, indimi zitandukanye n'intego zitandukanye, ibikorwa byo ku rugamba bishobora kudatanga umusaruro wari witezwe nk'uko byagenda iyo byose bikorera ku murongo umwe. Minembwe ntabwo ari ikibazo cya gisirikare gusa, hari amateka y'amakimbirane hagati y'amoko n'abaturage batuye muri ako karere, ibibazo by'ubutaka, ubworozi, politiki n'umutekano w'abaturage. Ibyo bituma ngo iyo habaye intsinzi ya gisirikare ikibazo kidahita kirangira. Hari impungenge ko igihe cyose ibibazo bya politiki n'imibanire hagati y'abaturage bitarakemurwa, amakimbirane ashobora gukomeza kugaruka. Nubwo habaye operasiyo nyinshi ibera ku rugamba, bigaragaza ko Minembwe ikomeje kuba imwe mu nkingi zikomeye z'intambara muri Kivu y'Amajyepfo. Imiterere y'akarere, uburemere bw'inyungu zihabera ndetse n'imiterere y'impande zihanganye bituma kugera ku ntsinzi ya gisirikare yihuse bigorana. Iyo rishyikiriye leta ya Kongo ntiryabashe kugenzura Minembwe kubera impamvu nyinshi zihurirana, imisozi igoye, ikibazo cyo guhuza ibikorwa hagati y'ingabo zitandukanye, ubumenyi bw'akarere buri ku ruhande rwa twirwanaho n'amateka y'amakimbirane ashingiye ku butaka n'umutekano w'abaturage. Hari kandi ibibazo byimbitse byatumye twirwana bifata intwaro bikomeje kuvuga nk'imwe mu mpamvu ituma amakimbirane adahosha. Mu by'ukuri ikibazo cya Minembwe kigaragara nk'ikigeragezo gikomeye kuri Kinshasa. Ntabwo gisaba gusa intsinzi ya gisirikare, ahubwo gisaba n'umuti wa politiki ushobora gutuma amahoro arambye abonwa muri kariya karere. Andi makuru aturuka mu bice by'imisozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo avuga ko ingabo z'ubundi z'ibikorwa bya gisirikare zifashanya n'ingabo za leta ya Kongo zatakaje abasirikare 35 mu mirwano yabaye mu cyumweru gishize. Amakuru agera mu kinyamakuru Bwiza avuga ko imirwano bari abasirikare biciwemo yabereye cyane cyane mu bice twa Gakenke, Mikenke na Ruhinamavi, aho bivuga ko habereye imirwano ikomeye hagati y'ibiro ry'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Imirwano yabaye mu cyumweru gishize kugeza ku wa gatatu. Mu basirikare bivuga ko baguye muri iyi mirwano harimo abofisiye bakuru 4 n'abasuzofisiye, mu gihe abandi bose ari abasirikare bato. Aya makuru kandi avuga ko umubare wa 35 ari uwamaze kumenyekana gusa, mu gihe hakomeje gukusanywa amakuru ku ngaruka z'iyi mirwano yakomeje mu minsi ishize. Icyakora kugeza ubu nta tangazo ryashyirwa ahagaragara n'igisirikare cy'u Burundi cyangwa se ubuyobozi bwa Kongo Kinshasa ryemeza cyangwa se rihakana mu makuru. Mu gihe imirwano ikomeje mu misozi miremire ya Minembwe, amakuru ava mu mpande zitandukanye akomeje kugaragaza ko agace kabaye imwe mu ndiri z'imirwano ikaze iri guhuza imitwe yitwaje intwaro n'ingabo ziri ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ubwo kandi amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi avuga ko hari imirambo y'abasirikare b'Abarundi bagwa mu mirwano mu burasirazuba bwa Kongo, icyurwa yishemo amabuye y'agaciro. Ikinyamakuru Bwiza kivuga ko amakuru cyahawe n'amasoko yacyo mu Burundi avuga ko ari amakamyo 3 yari atwaye imibiri y'abasirikare baguye muri Kongo aherutse kugezwa i Burundi. Ibitari bimenyerewe kuko amakuru yemeza ko mu bihe byashize benshi baguye ku rugamba bahambwaga aho baguye cyangwa se hafi yaho, nyuma y'amabwiriza yari yaratanzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Imboni ya Bwiza yavuze ko iyo mibiri yabanje kugera mu kigo cya gisirikare kizwi nka Kanshinwa mbere yo koherezwa mu kindi kigo cya gisirikare kizwi nka Guantanamo ari nijoro. Bivuga ko mbere y'uko iyo mibiri ishyingurwa yabanje kurwamo amabuye y'agaciro yari yahishwe mu mibiri y'abanyakwigendera. Nubwo amakuru ataremezwa n'urwego rwose rwa leta y'u Burundi, bivuga kandi ko umugambi werekeye ari amabuye y'agaciro uhuriweho n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi Jean Prime Niyongabo, cyo kimwe na General de Brigade Erindizigiye Arias Muzinga usanzwe n'umugaba wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka. Uwo n'umwe banigeze kuyobora ingabo z'ubundi zarwanye na M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Uwahaye amakuru Bwiza yavuze ko ikibazo kiriya mirambo n'abayobozi muri Kongo Kinshasa gishobora kuba kinafitanye isano n'inkongi y'umuriro iherutse kwibasira urugo rwa Jean Muzinga. Nyuma yo Ndayishimiye yaramaze gutarura ibye na Prime Niyongabo, amakuru yavuze ko uburyo bwo gutwara mu y'agaciro mu mirambo y'abasirikare bava muri Kongo busanzwe bumenyerewe mu Burundi. Umwe mu batanze amakuru utifuje ko imyirondoro imenyekana kubwo umutekano yavuze ko buriya buryo bwanakoreshwaga kuva kera ndetse bukaba buzwi ku izina rya Rushingura ngo ba. Abatanze amakuru bavuze ko no mu gihe cy'ubutegetsi bwa Pierre Buyoya no mu bihe byakurikiyeho hari abasirikare bagwaga muri Kongo bagacyurwa mu Burundi bafite ibyitwaga imizigo y'abakuru. Bwiza ntiyashoboye kuvugana n'ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Burundi ngo buyihamirize aya makuru cyangwa se buyihakane. Igihugu cyakora gifite ingabo zirenga 10,000 mu burasirazuba bwa Kongo, aho zifasha iki gihugu mu ntambara zirwana muri M23 na twirwanaho. Kuwa gatanu twirwana M23 bemeje ko birukanye ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'u Burundi mu bice bitandukanye mu kije gace ka Minembwe nyuma y'igihe kirekire zigerageza kuyigarurira. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko kandi agiye kugira uruzinduko rw'iminsi 2 Kinshasa muri Kongo Kinshasa rwitezwemo ibiganiro ku ngingo zirimo intambara iri kubera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibi bya Perezida wa Kongo byatangaje ko Tshisekedi yakiriye umushyitsi ukomeye ku kigo mpuzamahanga kineye cyanjiri Kinshasa kuri uyu wa mbere yo kugirana ikiganiro cyihariye no kuganira n'itangazamakuru.
bita ikiganiro hagati yabo kirebana n'ibibazo dusangiye birimo n'icy'umutekano n'uburasirazuba bwa Kongo n'ingamba zo kurwanya indwara y'icyorezo cya Ebola. Ingabo z'u Burundi n'iza Kongo Kinshasa zifatanya mu ntambara yo kurwanya umutwe w'M23 na MLDP twirwaneho hashingiwe ku masezerano y'ibihugu byombi byagiranye mu myaka ine ishize avugururwa muri Kanama mu myaka 3 ishize. Muri iki gihe ingabo zakaje ibitero muri komine Minembwe no mu nkengero zaho zigamije gukuraho abarwanyi ba MLDP twirwaneho bamaze hafi imyaka 10 barinda umutekano w'abanyamurenge ariko bazibereye ibamba. Tariki ya 17 Kamena ubwo Chidera mu mujyi wa Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye abanyekongo be ko ingabo zabo ziri kwitwara neza ku rugamba rwo muri Minembwe, ateguza ko vuba zisubiza umujyi wa Goma na Bukavu. Ubutumwa bwa Chikeri bwakurikiwe n'itangazo ry'ingabo za Leta ya Kongo ryavuga ko zafashe Minembwe ariko ubuyobozi bwa MLDP twirwaneho mu rwego rwa politiki n'urwa gisirikare rwabiteye utwatsi. Perezida MLDP twirwaneho Dr. Freddy Kaniki tariki ya 18 yabwiye abanyamakuru ko intego y'ingabo za Leta ya Kongo yo gufata Minembwe idashoboka. Kaniki yaravuze ati ntekereza ko bifuza ko baba babikoze ntibabikoze kandi ntibazabikora, ibyo byandike ku rutare ntibizahinduka. MLDP twirwaneho yatangaje ko mu cyumweru gishize Minembwe yagabweho ibitero bikomeye byagizwemo n'ingabo za Leta ya Kongo, iz'u Burundi, umutwe wa FDLR na Wazalendo, kandi ko basivile ari bagambiriwe. Ku itariki ya 21 Kamena Colonel Fidel Rugabo uri mu ofisiye bakuru ba MLDP twirwaneho yatangaje ko abarwanyi babo bakomeje gusunikira ingabo za Leta ya Kongo kure, agaragaza ko zizakumbura Minembwe. Rugabo yaravuze ati akayibona nigeramo Gakenke baraducokoje, reka tubavugutira umuti ukwiriye FARDC, FDNB, Waza, FDLR n'abandi, muzakumbura Minembwe turaje ni mukanya. Ubundi butumwa Colonel Rugabo yatangaje ku mugoroba ko uwo munsi vuga ko MLDP twirwaneho yaboye uduce dutandukanye turimo Gakenke hazo nko kwa Rutaganda n'umusozi wa Sinayi, ingabo za Leta ya Kongo zikwira imishwaro. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kenya abanyamakuru bakoze jima muri no barandika banditswe amajwi akomeje gukwirakwira ku mbuga cyane kuri Facebook yagaragaramo urubyiruko rwo muri Kenya aburira abanyarwanda abarundi batibagiwe n'abanyabuganda bamwe icyo gihugu ko umwaka utaha bagomba gusohoka muri iki gihugu bitaye ibyo bakazabona ishyano. Amwe mu majwi akwirakwiriye ku rubuga rwa LCM Media bamwe mu rubyiruko bumvikanye burira abanyarwanda n'abarundi batibagiwe n'abanyabuganda ko basabwe gusohoka muri Kenya umwaka utaha kuko ari impungenge ko bazivanga mu matora kuko bizwi neza ko bafite indangamuntu. Ni mu biganiro urubyiruko rusigaye rurimo byitwa bunge mu Giswahili aribyo bivuze inteko ishinga amategeko maze bakaganira ku bibazo bizengereje abanyakenya cyane cyane ibibazo bya politike. Umwe mu rubyiruko yumvikana agira ati nashaka kubwira abaturanyi bacu bo mu Rwanda no mu Burundi ibi ntabwo twabyibagirwa. Niba uzi ko uri umunyarwanda, umurundi n'umunyayuganda, uyu ni umwaka wawe wa nyuma yo kuba muri Kenya. Umwaka utaha musohoke gato mu gihugu ko muri uwo mwaka hari ibyo twebwe nk'abanyakenya dushaka kwikorera. Nitugufata uri ku murongo ngo ugiye gutora uzamenya umunyakenya uwo ari we. Urubyiruko ruvuga ko rubizi neza ko hari abaturage bo mu Rwanda no mu Burundi bafite indangamuntu za Kenya bahawe umunyanga kandi ko nitukubona ku murongo ugiye gutora uzatubwira ugiye guhijwe. Ibintu nibyo byatumye abantu muri Afrika y'Epfo bicwa. Ntimugerageze gukina uwo mukino banyarwanda muri hano muri Kenya, mubwire mu matsinda y'amabanda bazana hano ko yari umwaka wa nyuma. Umwaka utaha muzinga utwangushye musubira iwanyu. Bavuga ko ibintu ubuyobozi bw'u Rwanda bukwiye kubimenya ko abanyarwanda baburiwe kandi ko atari ukubakinisha. Urwo rubyiruko ruvuga ko izo ndangamuntu bafite ngo arizo gutuma bacuruza ibirayi, ibigoye no kugira ngo bakoreshe M-Pesa gusa. Abanyarwanda n'abarundi baburiwe ko bashobora kwicwa mu gihe ibintu bishyushye cyane mu banyapolitiki n'amatsinda y'urubyiruko abegamiyeho. Hari inkundura hagati bashaka ko perezida atakongera guhabwa indi manda, abazi nka one term akaba namukeneye ko yakongera guhabwa indi manda, abazi nka two term. Ni mu gihe bizi ko hari umubare muri abanyarwanda abarundi utibagiwe n'abanyarwanda ba muri Kenya ku mpamvu zo gushakisha imibereho